ke uthi weMshumayeli awuphuthume uze la ingane yami ayisabone emehlweni ivalekile nje amehlo ayiboni lutho. Hayi mfowethu ngiyeza kwenze njalo. Uthi isebenza la kubameli ngiyayazi ke namusindi. Wakwaswe. Hey, besikhuluma ngento ephathekayo la ekhaya. Uthi ayiboni mahloni ivalekile nje kodwa ingqumzi amehlo nje kodwa ayiboni lutho. Ngithi ngiyeza thatha makoto wakithi siphuthume. Uma ngifika batuna benkosi lapha yana hayi khona. Ithi la nathi namhlanje ihlatheza bithethe ubona lapha yana igcume ize la eduze kwami ifike ikhupha ngamadolo ihayise ithi ayibambe babwayo ayibambe ayibuyisela lapha endaweni ekade ikhona ngiqhubeke ngomsebenzi kaNkulunkulu kalala nathi uma ngiqedela lapho ngithi hayi bo wesiwe wena siwe ugidiswe yithina thatha ukugidisa lapha kini engqondo. Wazikhipha kanjani lezi ingane ekhaya konina ngoba wena wasilopha wathi wena uphelele kade uphelele ngiyaxolela mina usuda sokugidisa manje kade uphelele sokusebenzisa imisebenzi emikhulu lapha eThempelini ukade uphelele siwena wasilopha ulopha uNkulunkulu kodwa ke angikho lapho zezingane ngoba asiprofiti la ekhaya zakhishwa kanjani ekhaya konina lezingane ngoba ngibona mina kuyisalukazi esiyinkinga la esiyivala amehlo ngamabomu lengane. Uthi uzwela hayi azange ekhishwe Mshumayeli ngithi mina lalela uma kungasa esavalekile amehlo ngabe yiphutha kusho ukuthi ayikho into esiyikhulumayo la ekhaya singabashumayeli kodwa uma kusesebhekile njengokuthi unamaviki amabili njengabona uma kusesebhekile ngoba usebuye kodokotela bonke uma kusesebhekile qhubeka nale ndaba kagogo engiyishoyo iyona uye kamvala amehlo. Wathi makushaya u3 batuna benkosi uSindi wayesebona. Amen. Usindi kwadlula usuku olulodwa wahamba emsebenzini namanje uyasebenza. Ngike ngambona kulezi insuku ubona ngawa izolo akaphindanga wayimpumputhe. Sithi ubani? Isikhathi la ngingasindi isikhathi sikaMshumayeli uthi angobheka isikhathi vese sidekile. Manje ke batona benkosi uyazi lo Shembe ngike ngasuka endlini ngelinye ilanga ngathi ngibheka upetrol emotweni ho upetrol usushayela aphi imoto ishayela eliyelo ngizofika kanjani edrobheni hayi kodwa ke Toyota lo uzofika kodwa umthetho wami bengithanda ukuya eSoweto bengifuna ukujika ngale ngaseshawela muse ngiyabuya ngize edrobheni ngoba phela ioffice livulwa ngo5 intambama. Hey manje ke angiphume kulungile sengizoya edrobheni straight inhliziyo yami iyasho ukuthi bengifuna ngidlule ngale. Hey ngidwebe ngifike edrobheni ngipake phambi kweoffice lami uma ngibabile laba batuna benkosi ngize ngifike lo buthongo ngilale manje ukulelele lo buthongo ngiphaphama ngibambe nje ifoto ngithi kodwa omunye umuntu ngibambe ifoto lenkosi yanga Yesu ngithi kodwa omunye umuntu lo ngifikele inyembezi ngicabanga lapha ngangithatha khona mina inyanga yezulu yangithola kude kakhulu bafowethu ungashona ilanga umanga sengizwe ngaphuma ngemisebenzi ungashona ilanga mangiyichaza inyanga yezulu manje ke ngithi ngizolapha egarage ngithi office segarage ngithi ngiyabheka lapho umfana uthwele petrol egarage yisonto Sunday athi drive imoto uze lapha ungene uthi lo muntu angina petrol uthi angidrive imoto ngize lapha ufuna siye
kodwa manje sengizomcela upetrol nje. Hayi suka ikhona into ngifaka inkingeni nomfana kusho khona afuna mhambise khona uthi ke ephinde futhi kwesibili drive imoto ungene hayi ngishaya imoto kuyimvu ungene ngaphakathi uma ngeke ngaba athi faka lababhawuza yazi ushebe wafethu uvela kuphi yazi bengizonitshela uma isikhathi asikho ukuthi mina iLotto ngayibamba kanjani umfundisi futhi osahamba la kulelizwe ya bengizonitshela ukuthi wangikhombisa kanjani ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngalabagojwa lapha abagojwa bengizonitshela kodwa ngisafika lapho wangikhombisa lo mfundisi wathi ngayibona lesibhuli lesi akangikhombisa sona sikingilika inhlabathi ya wakhomba umfundisi wathi ngavuka ngakusasa ngathi ngiyoyibheka iLotto kanti ngiyibambile ngathi mina hey manje ngahamba mina ngathola imali ngaya kumfundisi ngathi umfundisi hawu ungiphe iLotto wathi ayilutho uvuke ushebe abantu bathakaniphileke la lenkonzo ongathaniphileke ukuthi uyiphiwe yimi impela bathi uyangipha nje hambe ngoNkulunkulu hey bafowethu silandela indaba enkulu silandela indaba enkulu hey upetrol kuyiwa kude ke la kuyiwa kude la upetrol aqede athi sibani umphuma kude nje kodwa uhlala ngapha ngako phosphorus sibani awuonise ungakanani manje upetrol ngithi ngiyionisa uthi konta full hayi kusho bikiwa kude ke manje athi hayi sibalo songafike Soweto sibali siyaphi na sibali siye Soweto edo sibali siyangindawo mina usungafika sibali Soweto uyabona phela umningi kanjani ngiyakupha sibali ungizwile Nkosi eManazarethe inyanga yezulu ngithi mina ngomunye umuntu ngicabanga izithelo owangiphendula ngakhona ngaba yiyona lento engangingelutho uyikhala kithi kodwa Nkosi emakhosi wangizwa wathi ke yakuthelela manje upetrol uzoye Soweto lapha egubhini lapha kade kufuna uya khona ikhabu kapetrol sithuba sikhulumela manje ukuthandwa uwe mfowethu nawe dadewethu hayi lo nkulunkulu bafowethu ukwenze okuningi manje isikhathi esinzima bafowethu bengishawa uvalo bengithi angizuba ngedwa ngoba uKhisimusi bengithi insizwa zizobaningi la uMshumayeli phela wangipha mina sengize ngashawa uvalo ziningi kakhulu ngeke ngisakwazi ukufika kizo zonke ukuthi lo nkulunkulu mina ngimbone kanjani kodwa bengifuna ukunikeza wena ithemba sila eKuthuthukeni Manazarethe kuqhamuka intokazi ithi awuyeni baba uMshumayeli umkhono ngithi mina hayi nguye ithi hayi awusangibonini baba nguphiwe mina waseManguze awungithi hawu sengiyabona kancane ibaba sengize ngathumeza indawo zonke ngifuna nje amafoni akho aduka angidukela amafoni abekho abantu bangiphendulana lento manje kwenze kanjani Manazarethe mina bengumuntu obejwayele ukubamba inkonzo emaphutharende eJozini lentokazi yezwa ethatha amafoni ami ngisejozini iyafika ekhaya ithi eyokugcina ithi sengihlupheke ngidelile ngifundile mina ngidelile manje angisazi umsebenzi ngifaka ama-CV ngenza konke hayi khona ngiphumeleli baba kodwa ngizwile uShumayela ukuthi ngathi umuntu ongangisiza wena ngathi ke hayi thatha amanzi kaShembe novaselina uphuze nje khona ama-CV akho azovuka ngoba manje phela uzofuna unyazi lentokazi kwathi ngakusasa mayiphuma ekhaya ngakusasa kwangena inumber private number ithi lentokazi hawu kwathiwa phuthuma manje eMpumalanga uzokhona yini ngo-10 isikhathi
uthi ngathi ngikude kakhulu imoto zikude ezingangithatha zingise lapho eMpumalanga wabathi uma ubelediko kwakho uthi ngagqobela insileni ngabe ngayithola imoto bangihlangabeze eMpumalanga ngafike ngangena esikoleni iNtshumayeli elengasebenza lapho ngalo uNkulunkulu ngalo manzi nje hayi bafethu kuningi umsebenzi walekhaya mningi kakhulu hayi angime bafethu ngingeluleki kakhulu kodwa yena uNkulunkulu owafika ngefu komunye umuzi waphilisa umuntu lamthatha futhi ifu lambuyisela emuva nencwadi yasho ukuthi uJesu wakwathatha abafowabo wakhuphela eqabeni waqhamuka basezulwini oElijah noMose bafike bakhuluma naye uqobo loJesu ngampela babona ukuthi uNkulunkulu lo amen ngalamazwi inkosi ibusenekuzweni